baza neza kuri Elize TV Media. Nitwe Elize. Amakuru mashya, ibiganiro, amateka n'ibyegeranyo bizwaho nanjye Elize kuri Elize TV Media. Yitwa Lionel Messi. Akaba yaravukiye mu gihugu cya Argentine kuri Amerika y'Amajyepfo mu mujyi wa Rosario. Avuka ari umwana uri guturuka mu muryango utifashije. Abivuka kandi ari umwana wavukanye ubumuga twakita ko ari nk'ubumuga bwo kugwingira cyangwa se bwo gutuma umuntu atakura neza ariko bidatewe n'imirire mibi cyangwa ikindi kibazo, ahubwo ari indwara yavukanye. Uyu Lionel Messi kandi yaje kuba umukinnyi ukomeye cyane, agenda azamuka bitandukanye mu tudemi, biza no kurangira uwitwa Lionel Messi abaye umukinnyi w'igihanganye cyane kugeza ubwo yageraga mu ikipe ya FC Barcelona. Ku myaka ya 20 Lionel Messi nta gitego na kimwe yari yagatsinze mu ikipe ya FC Barcelona. Yakinnye imyaka 2 atarabona igitego. Uyu Lionel Messi akaba ari umukinnyi ukomeye cyane uyu munsi wa none tugiye kurebaho. Tukaba tugiye kuvuga ku mpamvu ebyiri zitandukanye. Tugiye kuvuga ku mpamvu ya mbere y'impamvu banze ko afungura account ya TikTok bitewe nuko uyu Lionel Messi atari kuzabona amafaranga ahembwe. Ikindi kandi tugiye kurana ni kariyeri y'uno mugabo n'ibindi byamuranze muri football ye cyangwa se mu mikino yakinnye mu mupira w'amaguru. Kwibutsa iyo uriho Elize TV Media icyo usabwa ni ugukora subscribe. Ibyo nimba wabirangije ngwino nkwereka impamvu ya nyayo yatumye Lionel Messi banga ko afungura account ya TikTok. Uyu mukinnyi rero ukomeye cyane w'umunya-Argentine Lionel Messi, impamvu nyamukuru yanze ko bafungura TikTok cyangwa se ngo afungure account ya TikTok ku rubuga rwa TikTok nta yindi ni iyi. Umuyobozi mukuru wa TikTok cyangwa se washinze TikTok mu mwaka wa 2016 bamwita Zhang Yiming, akaba yaratangaje ko witwa Lionel Messi rwose baramutse bakamureka agafungura TikTok account cyangwa se TikTok channel umunsi umwe gusa ngo yabwakira followinzwe n'abarenga miliyoni 10. Ikindi kandi ngaramutse yaprodinze video 10 ku munsi, video yarebwaga n'abantu bake yarebwa n'abasaga miliyoni 100. Ikindi kandi bavuze kuri video y'uyu mukinnyi ukomeye cyane gashobora kwaprodinga video umunsi umwe ikarangira iyo video bwije igize like zirenga miliyoni 30. Ibi kandi Zhang Yiming yakomeje abikomoza agira ati uwitwa Lionel Messi mumuretse agafungura account kuri TikTok rwose nta kabuza ashobora kwinjiza abafollowers batandukanye kandi benshi cyane, abafollowers rwose batari bake na gato. Bityo rero TikTok yatangije gahunda yo kuzajya ihembwa Lionel Messi. Ubu ngubu Lionel Messi ubona ahembwa n'urubuga rwa TikTok kandi nta kintu ajya ashyira kuri TikTok, ntago ajya yaprodinga cyangwa se ngakoresha urubuga rwa TikTok ashyiraho amavideo cyangwa se acuruza yamamaza. Lionel Messi ajya ku rubuga rwa TikTok agiye kureba video nkatwe twese, gusa we kuba agiye kureba video kuri TikTok ntibisobanuye ko adahembwa. TikTok kampani yayo yaje gufata umwanzuro, iricara ijya hamwe iraganira irasesengura n'abanyamakuru ndetse n'abahanga mu bya finance benshi cyane, bityo baza kwemeza umubare w'amafaranga nubwo atazwi azajya ahembwa Lionel Messi aho kugira ngo afungure TikTok account. Lionel Messi yagize ati se ko gufungura account ari uburenganzira bwanjye kandi kampemba nk'uko ihemba abandi bose kuko ntacyo naba nzira, ubwo bizagenda bite? TikTok iravuga iti ushobora gufungura account ukazajya uhembwa arenga miliyoni y'idolari buri kwezi. Bityo rero twe tugiye kuzajya dufata amafaranga ya naya tuyaguhembe gufungura account kuri TikTok ubyihorere. Ni ibintu bitangaje cyane rwose kandi utapfa kumva. Gusa Lionel Messi yaje kwemerera ibyo TikTok yamusabaga, bityo areka kuba yakfollowingwa n'abarenga miliyari ku rubuga rwa TikTok, akaba ari wa mbere waba usize Kabrem. Ndetse kandi Lionel Messi yihanganira kuba yagira like amamiliyari n'abakatari amamiliyari, bityo yemera kuzajya ahembwa amafaranga atazwi TikTok yamugenewe. Ikindi kandi TikTok yavuze ko yagerageje rwose kuba yareka Lionel Messi agakoresha account ya TikTok, gusa ngo abantu bari bumufollowing umunsi umwe baje gukoresha AI cyangwa se artificial intelligence bashaza gusanga bari bube baruta abafollowers Cristiano Ronaldo afite umunsi wa none. Uwabikubwira ni wabyumva, ariko tugiye kurebera hamwe impamvu rwose ituma no mukinnyi Lionel Messi
yafurowingwa n'abarenga miliyoni 10 ku munsi umwe, bityo bakaba baranze ko afungura account ya TikTok ahubwo agahembwa atayifunguye. Uyu mukinnyi Lionel Messi aho abera umukinnyi utangaje ugereranyije n'abandi bose. Lionel Messi yagiye akina amakipe atandukanye, yakiniye ikipe ya FC Barcelona igihe kirekire kurenza andi makipe yose. Ibyo akibirangiza uwitwa Lionel Messi yaje guhita agenda akomereza mu ikipe FC Barcelona. Uyu mukinnyi kandi Lionel Messi ikindi kintu cyihariye wamumenyaho, yakiniye ikipe ya Paris Saint-Germain akomereza muri Inter Miami, akina n'ikipe y'igihugu ya Argentine gusa. Akaba ari umwe mu bakinnyi b'ibyamamare b'ibitangaza bakomeye cyane ku isi yose, bakaba batarigeze bakina amakipe menshi. Uyu nguyu rwose niwe mukinnyi ukomeye cyane kuri isi ya rurema w'umusitari ndetse wamamaye, akaba n'umuherwe cyane rwose w'umufootballer kandi atarakiniye amakipe menshi cyane. Lionel Messi dore umwihariko we atandukaniyeho n'abandi bakinnyi. Lionel Messi amaze gutsinda ibitego 879. Lionel Messi kandi yatanze assist zivamo ibitego 389. Ibitego byose na assist ubiteranyirije hamwe Lionel Messi yatsinze cyangwa se yagizemo uruhare ni ibitego 1268. Icyitwa trophies, Lionel Messi akaba yaratwaye trophies 46 kandi Ballon d'Or afite ni 8 kandi niwe mukinnyi wa mbere wabikoze nyuma ya Ousmane Dembele, Dembouz Mansour, Cristiano Ronaldo, Luka Modric ndetse na George Weah n'abandi batandukanye bagiye bahabwa izi Ballon d'Or. Umwihariko utandukanye ku bandi bose Lionel Messi yagiriye mu mupira w'amaguru. Lionel Messi yatanze assist 389, atsinda ibitego 879, byose babiteranyiriza hamwe bikaba ibitego 1068 cyangwa se akaba yaragize uruhare mu bitego 1068. Lionel Messi kandi atwaye ibikombe 46, atwara Ballon d'Or 8 ndetse atwara na Golden Boot cyangwa se igihembo cy'umukinnyi witwaye neza, atwara ibihembo 6. Yatwaye igikombe cy'isi kimwe ndetse kandi aza no gukina imikino mpuzamahanga, agenda yitwaramo ibikombe igera kuri 5. Utwo twose akaba ari uduhigo Lionel Messi yagiye aca, ndetse iyo ngiyo akaba ari niyo mpamvu ari ku mwihariko yo kuba yafurowingwa n'abarenga miliyoni 10 ku munsi, bityo bakaba baranze ko afungura account ya TikTok bitewe n'uko ari icyamamare kizwi n'abantu benshi cyane, ndetse akaba anakurikirwa n'abarenga miliyoni 500 ku rubuga rwa Instagram. Uyu Lionel Messi rwose akaba ari umukinnyi ukomeye cyane, akaba rwose yarakomeje kugenda yandika amateka hirya no hino. Wibutsa kandi yuriho Nereza TV Media ngiye wakugezaga iki kiganiro ndereza. Kora subscribe kugira ngo tuzahane n'ibindi biganiro byacu by'ubutaha. Mugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Baza neza kuri Nereza TV Media. Nitwerize amakuru mashya, ibiganiro, amateka n'ibyegeranyo bizwaho nanjye Rize kuri Nereza TV Media.